امروز اجلاسیه چهارم مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه دعوت ششم دایر گردید. در کار اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه، معاون یکم، معاونان رئیس شهر، راهبر و معاون راهبر دستگاه رئیس شهر، سرداران واحدهای ساختاری دستگاه و رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران مقامات حفظ حقوق، ساختارهای مقامات اجرایی مرکزی، راهبران تشکیلات و کارخانه‌های مؤسسه‌شان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک داشتند. اجلاسیه مطابق قانون کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان درباره مقامات محلی حکومت دولتی و در اساس قرار رئیس شهر دوشنبه دعوت کرده شده تحت راهبری رئیس مجلس وکیلان خلق شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی صورت گرفت. پس از انتخاب کاتبات هیئت تحریریه و رگلامنت کار اجلاسیه وکیلان روزنامه کاری آن را تصدیق نمودند که با آن مسائل درباره لایحه بودجت شهر دوشنبه برای سال 2021 و تصدیق اجرای بودجت شهر دوشنبه در سال 2019 اجرای برنامه‌های دولتی و نقشه چوربین‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در ساحه هنرهای مردمی و سیاحی. حسابات رئیس شهر دوشنبه اوید به جنبستی نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه در سال 2020 و وظیفه‌ها برای سال 2021 اینچنین تصدیق قرارهای رئیس شهر دوشنبه وارد گردید. در آغاز کار اجلاسیه لایحه بودجت شهر دوشنبه برای سال 2021 و تصدیق اجرای بودجت شهر دوشنبه در سال 2019 بررسی گردید. مجلس وکیلان خلق قرار کرد که بودجت شهر دوشنبه برای سال 2021 از روی درآمد و خراجات با مبلغ 2 میلیارد و 316 میلیون و 300 هزار سومانی قبول کرده شود. همچنین حسابات اوید و اجرای بودجت شهر دوشنبه در سال 2019 از روی درآمد با مبلغ 2 میلیارد و 53 میلیون و 303 هزار و 587 سومانی و از روی خراجات با مبلغ 1 میلیارد و 958 میلیون و 709 هزار و 766 سومانی تصدیق کرده شد. اجلاسیه وضع اجرای برنامه‌های دولتی و نقشه چوربین‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه در ساحه هنرهای مردمی و سیاحی را همه‌جانبه بررسی نموده مسئولین و ساختارهای داخلدار و وظیفه‌دار کرد که جهت رشد هنرهای مردمی فراهم آوردن شرایط مساعد به فعالیت کاری و صاحب کسب نمودن زنان و جوان دختران خانشین، کورس‌های کوتاه مدت آموزشی کامپیوتر، آدرس و اطلس بافی، دوزندگی، بافندگی، پخت و پز و دیگر نمود هنرهای مردمی را در مؤسسه‌های دولتی هنرهای مردمی ناحیه‌های شهر دوشنبه راه‌اندازی نمایند و با استفاده از تجربه کشورهای پیشرفته جهت بنیاد اینفراستراکتور سیاحی، خدمت‌رسانی معاصر، مهمانداری، آماده‌سازی کادرهای ساحه، منتظم کورس‌های آموزشی و سمینارها تشکیل نمایند. در اجلاسیه رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی اوید به جنبش نتیجه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی شهر دوشنبه در سال 2020 حسابات داده وظیفه‌ها را برای سال 2021 معین کردند. طور تذکر داده شد نوبسته از تاثیر بیماری سیرویاتی کرونا ویروس کووید 19 در این دوره تدبیرهای ضروری راه‌اندازی گردیده تمایل مثبت اکثر ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی و استواری نشاندهنده‌های اساسی اقتصادی شهر تامین کرده شد. موافق معلومات پیشکی اموری مجموع محصولات منطقوی در این دوره به 10.4 میلیارد سومانی برابر گردیده. صورت افزایش واقعی آن نسبت به همین دوره سال گذشته 4% افزود و سهم آن در مجموع محصولات داخلی 19% را تشکیل داد. در سال 2020 رشد مجموع محصولات منطقوی اساساً از حساب زیاد گردیدن حجم استحصال محصولات صنعتی به اندازه 106%، مبلغ گذاری به سرمایه اساسی 105%، گردش سودا 103%، خدمت‌رسانی پولکی 106% و بارکشانی 109% تامین گردیده است. رئیس شهر تاکید کردند که در این دوره 33 عدد کارخانه و کارگاه‌های استحصالی با تأسیس 1600 عدد جایهای نوی کاری فعالیت را آغاز نمودند که نسبت به همین دوره سال گذشته 800 جای نوی کاری بیشتر میباشد. در نتیجه به کار درآوردن کارگاه و کارخانه‌ها و بلند برداشتن اقتدارهای استحصالی بیش از 24000 جایهای نوی کاری تأسیس یافتند. حجم استحصال محصولات صنعتی از جانب 475 کارخانه‌های صنعتی به 2.5 میلیارد سومانی رسانیده شد که سرعت افزایش آن نسبت به همین دوره سال گذشته 106.2% را تشکیل داد. طبق معلومات اموری سال 2020 1.4 میلیارد کیلووات ساعت انرژی برق استحصال گردید که نسبت به همین دوره سال گذشته 8% زیاد میباشد. به حالت 1 دکمبر سال 2020 در پایتخت به 2560 انشاءات انرژی گرمی انتقال داده شد که 101% اجرای نقشه پیش بینی گردیده را تشکیل میدهد. در این رابطه رئیس شهر به ساختارهای داخلدار دستور دادند که برای پیوست نمودن باز 200 بنا و انشاءات به شبکه‌های گرمیدهی در دوره زمستان سال‌های 2021-2022 تکلیف پیشنهاد نمایند. طور معلومات داده شد در 4 سال اخیر 22 مؤسسه تعلیمی برای 31000 جای نشست در دو بست مورد استفاده قرار گرفت. در سال 2021 یعنی جشن 30 سالگی شماره بنیادی مؤسسه‌های تعلیمی به 32 عدد و شماره جای‌های نشست به 57000 در دو بست رسانیده می‌شود.
таи 4 соли гузашта бунёди 23 муассисаи томактабӣ барои беш аз 3000 ҷойи нишаст оғоз гардида, то имрӯз 9 адади он бо 1990 ҷойи нишаст мавриди истифода қарор дода шуд. дар ин робита раиси шаҳр ба сохторҳои дахлдор супориш доданд ки барои бунёди муассисаҳои томактабӣ бештар соҳибкорон ҷалб карда шуда, таҷрибаи дар ошӯнаҳои поёнӣ ҷойгир кардани боғчаҳои кӯдакон минбаъд васеъ роҳандозӣ карда шавад. ҷиҳати ба меъёрҳои шаҳрдорӣ мутобиқ намудани инфраструктури пойтахт ва суръатбахшӣ ба таҷдиду азнавсозии роҳҳои дохилии хиёбону маҳаллаҳо, сохтмони пулҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминӣ чораҳои зарурӣ андешида шуда истодааст. бо ташаббуси шаҳрдорӣ соли ҷорӣ парки нақлиёти мусофирбари шаҳри Душанбе бо 100 адад троллейбусҳои муосири сохти ҷумҳурии Беларусия ва 50 адад автобуси тамғаи Акия аз ширкати муштараки Акия Авесто Автомотив Индастрии ҷумҳурии Тоҷикистон пурра гардид ки он ба беҳтар гардидани сатҳу сифати хизматрасониҳо ба аҳолӣ мусоидат кард. дар давраи ҳисоботӣ дар кӯчаю хиёбонҳои шаҳри Душанбе дар заминаи истгоҳҳои мавҷуда сохтмони 47 адад истгоҳҳои нави замонавӣ анҷом дода шуданд. зимни таҳлилу баррасии ҳамаҷонибаи натиҷаҳои фаъолият дар соли ҷорӣ, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таваҷҷӯҳи масъулини мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Душанбе ва вакилони халқро ба нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳр дар давоми соли ҷорӣ ҷалб намуда, ба муовини якум ва муовинони раиси шаҳри Душанбе, раисони ноҳияҳои пойтахт, роҳбарони дастгоҳи раиси шаҳр ва воҳидҳои сохтории дахлдор ҷиҳати таъмини рушди минбаъдаи нишондиҳандаҳои иҷтимоию иқтисодии шаҳр дастуру супоришҳо доданд. тавре иттилоъ дода шуд, дар ҳудуди шаҳр айни замон сохтмони 450 бинову иншооти нави замонавӣ идома дорад, вале дар соҳаи сохтмони бинову иншоот ҳанӯз камбудиву норасоиҳо ҷой доранд. бинобар ин муовини якум роҳбарони лоиҳаҳо ва сохторҳои шаҳриро зарур аст ки дар кори лоиҳаҳо ҷалби бештари ширкатҳои ватании таҷрибадор ва кормандони маҳаллиро таъмин намуда, истифодаи масолиҳи босифати сохтмонӣ ва назорати иҷрои корҳоро ҳамарӯза таъмин намоянд. дар ин робита ба сохторҳои масъули шаҳр супориш дода шуд ки барои интихоби ширкатҳои бовиҷдон ки дар асл таҷрибаи сохтмонӣ ва сифати корҳои хуб доранд, қатъиян корбарӣ намоянд. дар ин самт ҷиҳати пешгирии сохтмонҳои худсарона ва ғасби замин, сохторҳои марбута ва кумитаи идораи замини шаҳр муваззаф гардиданд ки дар ҳамкорӣ бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ дар ҳудуди заминҳои воридгардида ва ноҳияҳои ҳамшафати шаҳр чораҳои амалӣ андешанд. раиси шаҳр аз фаъолияти соҳаи нақлиёт ва бахшҳои он натиҷагирӣ намуда, роҳбарияти соҳа ва корхонаҳои нақлиётиро вазифадор карданд ки ҷиҳати истифодаи оқилонаи нақлиёти мусофиркашонӣ, солимгардонии корхонаҳои коммуналӣ ва бартарафкунии камбудиҳои мавҷуда тадбирҳои заруриро амалӣ созанд. зимни баррасии вазъи соҳаи саноат ва энергетика, масъулини соҳа муваззаф гардиданд ки якҷо бо раисони ноҳияҳои шаҳри Душанбе ва дигар сохторҳои дахлдор бо мақсади амалӣ намудани ҳадафи чоруми кишвар, яъне саноатикунонии босуръат, дар соли 2021 нақшаи мукаммал таҳия намуда, бобати солимгардонии корхонаҳои истеҳсолӣ, ҷалби сармоя, махсусан бунёд намудани коргоҳу корхонаҳое ки ба истеҳсоли молу маҳсулоти ниёзи аввалия ва содиротӣ нигаронида шудаанд, тадбирҳои мушаххас андешанд. бо мақсади сарфакорона истифода бурдани қувваи барқ ва пешгирии ҳолатҳои дуздӣ, махсусан дар давраи зимистонгузаронӣ, дастур дода шуд ки муовини соҳавӣ якҷо бо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳр, сохторҳои дахлдори шаҳрию ҷумҳуриявӣ ҳарчи зудтар гурӯҳҳои корӣ созмон дода, корҳои санҷишиву фаҳмондадиҳиро ҳамарӯза дар шаҳр роҳандозӣ намоянд. раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ зимни баррасии натиҷаҳои фаъолияти соҳаҳои иҷтимоӣ ба муовини соҳавӣ супориш доданд ки дар ҳамкорӣ бо сарраёсати маорифи шаҳр ва сохторҳои дахлдор нақшаи чорабиниҳои заруриро таҳия ва пешниҳод намуда, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати дониши хонандагон ва амалисозии барномаҳо тадбирҳои зарурӣ андешанд. дар робита ба пурзур намудани чорабиниҳои пешгирӣ аз паншавии бемории сироятии коронавирус COVID-19, раиси шаҳр ба масъулини соҳаи тандурустӣ супориш доданд ки ҷиҳати захира намудани маводҳои доруворӣ, ниқобҳои тиббӣ, либосҳои муҳофизатӣ, маводҳои беҳдоштиву безараргардонӣ, маҳлулҳо барои ташхис ва дигар лавозимотҳои зарурӣ мунтазам тадбирҳо роҳандозӣ намуда, тарғибу ташвиқи риояи беҳдоштӣ минбаъд низ вусъат бахшида шавад. раиси шаҳр иттилоъ доданд ки дар асоси қарори шӯрои сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил аз 28 сентябри соли 2018 шаҳри Душанбе пойтахти фарҳангии иттиҳод дар соли 2021 эълон карда шудааст. бинобар ин масъулини соҳаҳои марбутаро ӯҳдадор карданд ки ҷиҳати муаррифии пойтахт ҳамчун оинаи миллат нақша чорабиниҳои мушаххасро таҳия намуда, гузарондани чорабиниҳои илмию фарҳангиро дар соли 2021 амалӣ карда тавассути воситаҳои ахбори омма инъикоси васеъи онро таъмин намоянд. раиси шаҳри Душанбе вобаста ба таҷлили сазовори ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва баргузории чорабиниҳои сиёсӣ дар шаҳри Душанбе, муовини якум, муовинони раис ва раисони ноҳияҳоро вазифадор карданд ки мунтазам дар тамоми шаҳраку маҳалла, корхонаву муассисаҳои давлатию ҷамъиятӣ шанбегиҳо ташкил намуда, ҷиҳати баланд бардоштани сатҳу сифати хизматрасонӣ, таъмини техникаҳои муосири партовкашонӣ ва пурра фаро гирифтани муштариён бо шартномабандӣ тадбирҳо андешида, дар соли 2021 ба солимгардонии корхонаҳои партовкашонӣ аҳамияти ҷиддӣ равона намоянд.
дар робита ба пешгирӣ ва бартараф кардани ҷинояткорӣ ва ҳуқуқвайронкуниҳо мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқи шаҳри Душанбе дастур гирифтанд, ки сабабу омилҳои онҳоро ба таври амиқ таҳлил намуда, дар ин самт чораҳои зарурии мушаххасро роҳандозӣ намоянд. раиси шаҳр ба масъулини марбута дастур доданд, ки бо ҷалби соҳибкорони саховатпеша дар арафаи соли нави мелодӣ аз аҳли беморону маъюбон дидан карда ба ятимону шахсони эҳтиёҷманд кӯмаки моддӣ расонанд. муҳтарам Рустами Эмомалӣ изҳори боварӣ карданд, ки сокинони сарбаланди шаҳри Душанбе ҷашни бузурги миллӣ сисолагии истиқлолияти давлатиро бо корҳои азими созандагию бунёдкорӣ, нерӯи тоза ва азму иродаи қавӣ баҳри пешрафт ва ободии имрӯзу фардои пойтахти давлати соҳибистиқлоламон истиқбол мегиранд. иҷлосияи чоруми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе як қатор қарорҳои қабулнамудаи раиси шаҳри Душанберо дар робита ба масъалаҳои кадрӣ ва дигар соҳаҳои муҳими шаҳрдорӣ баррасӣ ва тасдиқ кард. аз рӯи ҳамаи масъалаҳои муҳокимашаванда қарорҳои дахлдор қабул гардид. вобаста ба фарорасии соли нави мелодӣ раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ кулли сокинони пойтахтро табрику таҳният гуфта, ба ҳар як фарди ҷомеа саломатӣ, рӯзгори ободу осуда, зиндагии хушу гуворо ва ба Тоҷикистони азизамон сулҳу субот ва гулгулшукуфоиро таманно карданд. бо ҳамин иҷлосияи чоруми Маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе давати шашум кори худ